Ngiyababingelela bezulu eliphezulu, nina bakaSimayidwa njengelanga lona limlodwa ezulwini, nina bakaSomnandi kaNdaba oza ngangomlomo, umlomo uyangiwa kithi kwaZulu. Nina besikhukhulane sikandaba, isikhukhula omame sabeshata sayobalahle ey'nkwazini zothukela. Nina bakamdayisabela kweliphesheya uzalwazi zosala emanxiweni, amaxhegu ayokusala emzileni. Nibekelelwa ngumntungwa kwiKholo Khumalo TV ku-YouTube. Ngethemba bonke abenkosi basaphila, cha thina sisaphila kwaKhumalo. Naso-ke INgede inyoni-ke lena-ke eholela-ke abafana-ke ey'nyosini. Kubuye-ke kuthiwe-ke INhlava nina beqhawe, iholela-ke abafana abasuke beluseke iy'nkomo-ke ey'nyosini nina beqhawe. Kuzothi-ke uma sebey'tapile-ke lezo y'nyosi-ke bese-ke bayayibekela-ke uju, bayibekela-ke amaqhimiza-ke iy'dlele-ke INgede nina beqhawe. Kuthiwa-ke uma bengakwenzi lokho ngokuzayo iyobaholela-ke oholokoqweni-ke lwemamba uma bengayibongi ngokuyibekela-ke uju. Ngokuzayo iyobaholela-ke oholokoqweni-ke lwenyoka enkulu nina beqhawe. Inyoni-ke ebamba-ke amagqubu, inyoni-ke ekwazi-ke ukubamba-ke igqubu-ke lena-ke bakwethu nina bembube, nina beqhawe, nina besilo esikhulu. Khona-ke nesaga sithi-ke ungayishayi-ke ingede-ke ngoju, noma-ke ayishaywa ingede-ke ngoju. Isaga-ke lesi-ke incazelo yaso-ke echaza-ke ngobubi bokungabongi nina beqhawe. Kubalulekile ukuba-ke umuntu kabonakalise-ke umbongo-ke ofanele kulabo-ke abamsizile nina beqhawe. Kubi-ke ukungabongi nina beqhawe, kuthiwa ayishaywa ingede-ke ngoju nina beqhawe, nina bembube. Ake ngime-ke lapho baphile-ke abezulu eliphezulu, baphile-ke abakaSomnandi kaNdaba oza ngangomlomo, umlomo uyangiwa kithi kwaZulu. Isilumpande-ke leso-ke bakwethu, isilo sakwaNodwengu. Niphile nina benkosi.